kiama kia bus gutumiria kweberia ugwati mbaru bwao kiri ngabana Kawira Mwangaza ntuku egoro na ndi ntuku ya narua mukariri giti wa kiama giki niwe kaberia nkobito na ugite kiama kia bus kijukite mwerekera jojo ni onto bwa kuona ngabana uria uriku atina umbani bwa gutongeria meru uria gukubatara nkobito na ugite bari na itumi bya kungana kiri rwaria ro kwingata ngabana Kawira gitene na ARINA MAKAANA na chokete ugabari na witikio bunene ati munini wa ngabana mutuma ntwithinkia ni akung'ana na ARINA biria bionthe bikwendeka gucokeria Meru nkuma wona ajukia giti kia ngabana. Dennis Mugendi katutaririe cio. Peter Kaberia nkobito imukariri giti wa kiama kia Devolution Empowerment Party takio bus na nakwaririe itua ria kiama kumano na ngavana Kawira Mwangaza. Onini nkuunga mukono resolution ira turayukirie igoro turi kiama kia ku withdraw support kiri thirikari ya Kawira Mwangaza batu tura instructire MCA betu kumariu batu tutina ngwataniro na Kawira Mwangaza nontu tutikuwirwa ninjirera etithitie Meru na itukuunga mukono kinya muswanda yura kana pendekezo iro ya kamu impeach nikenda akaomba kuma kaunti ya Meru iomba utongerwa ni muntu kubaniria antu betu ba Meru boya sarakasi na vitimbi yariwa nibyo Kawira Mwangaza ingitie na ibyo bya bimwe itumi bakuga nebebere munini wawe mutumani we akobwa ngavana denezi to ngiraudi itekora kachinge inyamuno nonto bomwe Kawira bomwe atukumit threshold ya mutongeria nonto kuri na conduct ura mutongeria abati kwethera akiria na atongeria bangi ura abati kwethera akirita ngui kuritaniria na antu barabari runguru wawe ura abati kuritaniria na ndwangire inge cia thirikari Kawira ichonde na ombete kukiuka kwatuika otemuntu akweshimu kinyoriku ari barumanga muthenya no tuko mantu ya kuthithia yatena mwaririe ku ground cia ku impeach Kawira imwe kabisa ni kwairia atongeria bangi thoni enge ni abuse of office twinde tore Ameru itukomea mantu yara ya kuendelea kura ofisi ya county kuri na mbecha ikurito naro kona antu iba wikirwa mbecha utheri baeka irwa mbecha kutena ene accounting kutena njira ya kuwenya mbecha ini hata chiti tutumerwa. Kuna msemo wa Kiswahili ambayo inasema mbio ya sakafuni uishia ukingoni. Sasa Kawira amekuwa kuna ile image amekuwa akiproject kule. Unaona akikuja kwa mikutano analia vile alikuwa analia kule Senate. Uliona hata juzi hapa alikuwa analia wakati kulikuwa na hiyo mkutano, president alikuwa amehudhuria maombi, anajifanya kulia, anajifanya victim ndio watu wamhurumia. Lakini mbio ya sakafuni, you cannot pretend forever. Kuri harau kinyago watuika utimuntu utikuelewa isarakasi iwe na chioni vipindiri kwa kila mtu na kuelewa Kawira utotongeria aina buo ni sarakasi ni mtu incompetent utekinya qualified kwa gavana lakini isarakasi na kucheza kandi na antu betu bani ni bakabariria kabonelia uraba tethwanga bae miringiti na binambiko watuika antu iba kumusapota lakini kinya antu bonde kinya ba mama bara ethera ari nabo yantu kwera kwa ari maromba kuri ne kundikira gitawaro international etite akaria na mama bara bakaewa mbecha bakaya marombene kenda beyo muringa irampe na okura na binambi ka president aikea atiumba kuona antu baka bayo organize beya kuringa mpe na binambi ko sarakazi jawe ni rakinyira mwisho Kawira atwa mwira rai kwandikira thingone menemene tekeli peresi aithuranire tu achianire nonto atina onge Meru Ameru ibaramenyere itware na hope muno ngwira ya oni kinya ndio kiama kia DP Kawira ari utushinda oni ndaririe na nyanda wo oni ningo support ngavana ora washinda aiwe kanya nikenda aomba kutongeria lakini nende mwaka yukuthira na mwaka yoyo athira kinya tukolelio tenguwetu kuona ira Kawira aritete kinya iriko kinya na athiolonka kiwa na kweya na bikibiki na ngakuthithia bikibiki ira chionde oni de na information bikibiki ira chionde chiauri egitara kiraitu kachia tiro itera eyanwa michetha ngwira chimibira chionde kinya mango ichiari obicine hao ikwari na mbeberethi minge na office cha county council kia gweta no kwa mbeberethi yari minge sana ewe groups nyinge intobira bionde bia tiro bitera eyano ibyo Kawira athiolonka kibia kuindira orera bikibiki indira orera meberethi indira riona lakini otebu Kawira ethetie mwaka yu yonde
athiria nguine kinya buriku ni ipindi tu sarakazi na drama itena maana na itumba utethi antu betu ba Meru. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru.